tugire Kristo. Naratabaje Imana iranyumvira, nimumfashe tuyihe impundu twese. Ndashimye sinoreka kuguhaya muvyeyi, niwe utera iteka bawe bose. Ndashimye sinosigura agahimba, reka njejewe ijuru ryose riri muri jewe. Ndashimye ndashimiye Umukama kubyiza byose angirira, sinoreka kumwigina ibihe byose nzomuyaga. Ndashimye dushimiye Umukama kuri uyu mwuka w'abazima dufise. Imana yaduteye iteka kuri uyu munsi w'140 muri uyu mwaka wa 2025. Abari mu ijoro twagorobeje amahoro kandi twatwiriwe amahoro. Abari mu gitondo mwarayimore, abari ku muhingamo muri amahoro. Ubungubu twese nta mpamvu nimwe tutoshimira Imana, kuko naho ibintu byose bitaba bimeze neza turiho. Ntabwo ushobora kubwira ikiziga ngo ingene rumeze, ntabwo ushobora kubwira ikiziga ngo uri ingumba, ntabwo ushobora kubwira ikiziga ngo ntacu ushoboye. Ntibikunda. Kuko rero bashobora kubitubwira bikemera, kuko rero bashobora kudusuzugura bikemera, kuko rero bashobora kudukindaga bikemera, kuko bashobora kutwiba bikemera, kuko bashobora kudukoza ibiterasoni bikemera. Reka tube turashima Imana ko dufite umwuka w'abazima, ariko duheranye duhakana intege nke mu izina rya Yesu Kristo. Duheranye duhakana amagara make mu izina rya Yesu Kristo. Duheranye duhakana ibyaha, kuko nibyo byari byago, niko mwene Siraka yavuze, kandi byose bigakomoka ku mwuka w'ubugome ugenda urarandaranda. None izo mpamvu zose zotubuza kunezerwa, muze tuziranduza amaraso meranda ya Yesu Kristo. Ayo maraso tweze rwose, amaraso duhumanure rwose, amaraso dutabare rwose, amaraso dukiza ingwara zitandukanye, amaraso dukiza igirungura cyo ku mutima n'icyo ku mubiri. Ayo maraso abohore ingingo zacu zigoyagirika. Tugire Kristo. Mwiriwe neza. Yego uyu ni umwanya mwiza wo gusenga, kandi asenga uwuzi akamaro ko gusenga. Ubundi uwuzi akamaro ko gusenga kamwubakiriye urugo. Gusenga bitanga ibibono, gusenga bitanga urubyaro, gusenga bitanga amahoro, gusenga bitanga umugisha, gusenga byugurura imiryango. Gusenga biduhuza no kuramba no kuranirwa, kuko n'ugusabana n'Imana yawe, nukwegera Imana ukayibwiza ukuri. Umuririmbyi yaravuze ngo nzokubwira byose atacyo nsize inyuma, wewe niwamvaho na rimwe. Ugira ubuzico ubwira Imana. Umujinya ufise, agahinda ufise, imikoshi ufise, imivumo ugendana, imibabaro ugendana, imyenda wikoreye, ukubundabunda kwawe, ibyaha byawe, umva, ubusambanyi bwawe, ubukabaregwe kwawe, ububeshi bwawe, ubusuma bwawe, umva, ubugwayi ugendana, umva. Gripe ya nyene irakugwandarika kagura umujika gusibya ku kazi, ngo wabuze icyo ubwira Imana. Bwira Imana byose. Yarangaye umuririmbyi aritabiragira rufura aravuga ngo ntujurambirwa kunyumva, amatwi yawe ahora yiteguye kunyumva. Amatwi y'Imana yiteguriye kumva imitwaro yawe. Ntugateterwe no mu kantu na gatoya.
reka ukuri kw'ijambo ry'Imana kuganze mu buzima bwawe ubone kweregwa mu byurimo. Si wowe wenyine amakuba ahereye ko we nuri imfura ya makuba, nturuweta bwa makuba, nta n'ukuri uhetura, nta n'ukuri umuhererezi, nta n'ukuri miburo, nta n'ukuri karenzo. Oya, kandi ibyo nimuzohorana nta n'impamvu yo kuvuga ngo aheza ni mu ijuru ryari. Reka Imana ibanze uriguhe uruhonje ko ngakuri iyi si, ikunezereze, igutabare, iguhuze n'isezerano ryawe, iguhuza n'amahoro yawe, iguhuze n'ibyishimo byawe, ibisigaye byicecekere. Reka ubundi rimwe na rimwe turi mavura Imana, akaba ari twebwe tujya kwivura, niyo mpamvu biducanganikisha. Zaburi ya 142 iravuga ngo ndashira ijwi hejuru ngatabaza Umukama, ngo ndashira ijwi hejuru nkazambira Umukama. Iyo rinzo umuntu avuga ngo ndashira ijwi hejuru ngatabaza Umukama, bisigura ko abantu bamuherere, abantu bamwegereye, abantu bamukikije abatabaje n'ibyakunda. Si abantu benshi mufite imbaraga, si abantu benshi mufite umwuka, si abantu benshi mufite ubushobozi bwo gutabaza Imana imbere ko mutabaza abantu. Ikada burya baba bamaze gutabagura imitima yanyu, baba bamaze kubatetereza mukaribwa n'abatobari. Uwo wayicizere, uwo waye confiance, akaba ari akubwira aguhemukira, akaba ari wagusuzugura, akaba ari wakwararaza, akaba ari waguteshe wakuba, akaba ari waguteshe umutwe. Ariko ngo ndazamura ijwi ryanje nkazambira Imana, ngatabaza Imana. Kwazamba ni ikigutabaza ni gutaka, hamwe wabwa ubutungane bw'Imana. Imana ikaza wagutungereye ijisho akisanga ari tungere mu mbone y'ijisho ry'Uwiteka. Niko igitabo cy'Itanguriro cyangwa Genese ivanye n'ururi muvuga kivuga mu kigabane cya 15. Uwagizene, uwagututse, uwagutetereje akisanga usigara umuhesha umugisha we. Ko biriyavuga ngo abo bantu muzobicecekere, mucecekere mukuri, ni mucecekere mu bugome, ngo nibo bazobahindukira mubwe, ni muzobahindukira ngo kuko nzobibagiza ibimaramare n'ibitetegwe byose mwagize mu buto bwanyu. None kwazambira Umukama niki? Kwazamba ni kugira icyo usabye kigaragara, nimba ari kikuramira mu gufungura, nimba ari kuramira mu kwambara, ibintu nk'ibyo. Gihe cyawe cyo kwazamba siki, nimba hari ikibaya bicemwe abanyisirayeli, niko Yozuwe yavuze, bakatungwa manu igateba igahera, kuko Imana yabona ko hasigaye umwanya muto cyane ngo bajabukire muri Kanahani. Buriya nawe ibihe bihana n'ibindi ntuzurabyibagira. Ngo ndagaragaza intimba mfise imbere yawe Mukama, nkavugirayo ngo wowe imbere yawe. Ubu ngubu ni umwanya wo guhereza imitwaro yawe, ubu ngubu ni umwanya wo guhereza ibisuzuguro byawe, ubu ngubu ni umwanya wo guhereza ibyakunaniye. Si umwanya wo kwijaja, si umwanya wo gutripota telefone. Uyu ni umwanya wo kumenya ko ntihasenga abakene n'abatunzi barasenga, kuko nabo ibyo ibibarariye ni byinshi. Ntihasenga indushi n'abahiriwe murasenga, ntihasenga abasore nawe inkumi zirasenga, ntihasenga abagabo n'abagore barasenga, ntihasenga ababyaye n'abatarabyara murasenga. Nta muntu n'umwe yimiriwe gusenga, kandi amasengesho ahindura ibyase guhinduka. Amasengesho aca inzira mu bitandara by'amabuye. Amasengesho akura umuvumo kuri wowe, amasengesho akura kucapa agashira kucata, amasengesho yirukana amahane akazana amahoro. Amasengesho gusenga agusenga ni bombi ikomeye cyane. Amasengesho ngo amasengesho arakuba, amasengesho arakora, amasengesho ngo yakubye agwa gusumba imvura yakubiyemwo imituragaro. Ngwiyo umutima wanje uyamye, wewe uraheza ukamenya inzira yanje, ngo uko mu nzira ncamwo bahanegeye umutego. Ibyo ntibiguhangayikishe ngo umukinzi araza gukinda, ibyo ntibiguhangayikishe ngo umurozi araroga, ibyo ntibiguhangayikishe ngo umugwanyi aragwana, ibyo ntibiguhangayikishe. Wewe utekane mu rukundo rw'Imana, utekanire mu buntu bw'Imana, bisigaye wirekere. We ngo rabuwe iburyo uheze witegereze. Iki ni igisabisho Dawudi yavuze ari mu isenga ry'iburi. Ntiyari umwicanyi n'amusambaye, nta na kudeta yari karagira ngo avuge ngo ndi mu kiroberi kugira ngo nzokinyonga igihugu.
yaravuze ngo Mukama nurabi buryo bwanje weze witegereze ngo nta muntu numwe amenya ngo nta naho ndi bwihishe ngo nta ubabaye ubuzima bwanje ngo jewe naragutabaje Mukama ndavuga ni wewe mahungiro yanje ni wewe rumuri rwanje notinya nde wundi kujya ku mwana aritswe n'umubyeyi numva ndi nugweze turi kumwe nawe ngo ni wowe noranwa yanje kwisi y'abazima ngo ni wirengagiza amaborogo yanje kuko nduhijwe cyane nkiza abankurikirana kuko bandusha ubukomezi bohora umutima wanje kugira ngo nshimagize izina ryawe intungane zizokoranira iruhande yanje kubera ko uzoba wamunze ibyiza n'umwanya mwiza wo gusenga arimo isuku yo kwibuka waherewe amakuba ntaga gutuntuza umutima wo gutandukanya n'Imana kirutse umutima dusenge usaba Imana ijoro ryiza usaba Imana ubuhigwe usaba Imana amahoro umutima wanje urashashaye urifuza kwibera mu ngoro y'Umukama dawa twese uzagiye mu ijuru urakaninaza mu buzima bwacu kuko ni wowe tanguriro n'iherezo ni we soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bunezerwe Mukama izina ryawe ni geranda rwose Yesu ubutware bwawe bwo twarira muri twebwe kugira ngo ibyangiritse byose bikundike mu izina rya Yesu Kristo urakaninaza mu buzima bwacu kuko iyo turi kumwe nawe turogatera kandi turatsinda ariko tutari kumwe nacu twishobotsa ubutware bwawe ni ntabanduka mu buzima bwo gutunganiye nezereza twebwe ubwoko bwawe Mukama nezereza twebwe abana bawe uturinde kuba baranyaguhora koko duha umugisha kandi uduha umugwiza mu byo dukora byose turinde kubabara utwagurira imbibi ineza y'umwana wa Yesu Kristo igwire muri twebwe tugirire ikigongwe impuhwe zawe zitwuzure mu byo turimo byose na cyane cyane muri iri joro izina ry'umwana wa Yesu Kristo nituvire no mu kanwa gato rihabwe icubero mu byo turimo byose Yesu Kristo umukunzi mwiza ganza kandi usabwe mutima w'Imana umuhoza mutima w'Imana umweranda mutima w'Imana umwigisha mutima w'Imana umurengezi Kama Yesu izina ryawe ni ryamamare mu buzima bwacu urukundo rwawe ni ruze rudutwikira
Mukama Yesu ubushobozi bwawe nibuze bukorere muri twebwe. Mutima w'umwenda tunagure maze abarozi niyo baza basange twuzuye urukundo rw'Imana, amahoro y'Imana, ibyishimo by'Imana, impanuka niziza zitobore. Mu izina ryawe tuhashikanye ibyacu. Ingomana mutima mweranda twubake turubakeka dusanasane turamera neza mu isi y'umwuka. Nuze kugira ngo ijambo w'Imana habwe icubero mu buzima bwacu, nuze kugira ngo urukundo rw'Imana rugaragare mu buzima bwacu, nuze kugira ngo muri byose na hose tunezerwe. Ngwino uduhe ijoro ryiza, ngwino uduhe amahoro, ngwino uvure abagwaye, ngwino utabare, ngwino ababoshe babohore, ngwino abarushe baruhurire, ngwino ugire byose bishashe mu buzima bwacu. Ejo tuzobyuke twirata urukundo rw'Imana yacu. Amen. Amen. Haleluya. Imana iduhane umugisha, mugire ijoro ryiza ry'amahoro. Mukama barinde ubusamaza, barinde n'umwasi, abateture mu makuba y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.